Skoro sve političke elite u Crnoj Gori od 1990. godine do danas izdale su svoje programe i u praksi činile suprotno od onoga što su bila temeljna obećanja narodu i ciljnim grupama u biračkom tijelu. Zato sam uvjeren da svaki predsjednički kandidat na izborima 15. aprila i svaka stranka na svim budućim državnim i lokalnim izborima moraju dati nedvosmislene odgovore, makar na najvažnija pitanja koja su u domenu interesovanja biračkog tijela. Podsjetit ću, Milo Đukanović je 1990. godine bio protivnik obnove višepartijskog sistema i tražio je da Crna Gora, citiram njegove riječi, ostane posljednje ostrvo komunizma u Evropi. Potom je sa državne funkcije bio aktivan u propagandi razloga za srpske otadžbinske ratove, koji su počeli 90-ih nakon agresije Hrvatske na konstitutivni srpski narod u toj Javnojevskoj republici. Postupci iz tog vremena vjerovatno su časni izuzeci u političkoj biografiji Mila Đukanovića. Treba podsjetiti i na stvaranje Savezne Republike Jugoslavije, kada je u čvrstom savezu sa Slobodanom Miloševićem konstatovao opstanak zajedničke države Crne Gore i Srbije kao naslednice Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Međutim, nakon toga svaki politički postupak ovoga diktatora usmjeren je protiv interesa srpskog naroda. Puzajući pa otvoreni Đukanovićev secesionizam, razbijanje federacije i konstituisanje državne zajednice kao prečica za stvaranje nezavisne Crne Gore. Dugogodišnje obećanje da je za zajedničku državu, pa njeno razbijanje, retorika mira i vojne neutralnosti, pa sramotno priznanje lažne države Kosovo i ulazak u NATO pakt. Da nam se ne bi ponovio Milo Đukanović, da se ne bi igrali budućnošću na način na koji je izigrana naša prošlost i napravljena mučnom sadašnjost, potrebni su čisti ljudi i čista rješenja. Svi koji se zalažu za opstanak Crne Gore u okupatorskom NATO paktu svjesno vode antirusku i antisrpsku politiku. Također, oni koji potenciraju princip vojne neutralnosti kupuju ulaznicu za antirusku i antisrpsku priču. Nema u životu neutralnih pozicija. Svakoga od nas pojedinačno i svaki kolektivitet čeka odgovornost i izjašnjenje. Politički subjekti koji su za NATO jesu vazali Sjedinjenih Američkih Država. Oni koji su pristalice koncepta vojne neutralnosti čekaju trenutak za bolju ponudu sa zapada ili istoka, svejedno. Bolju ponudu u smislu podrške i mentorstva uskom krugu ljudi ili političkoj eliti koja bi čuvala monopole u vršenju vlasti ili za besomučnu borbu unutar opozicije. Zato je naš politički projekat i ponuda Srpske koalicije jedini čist i nedvosmislen. Vojni savez sa Ruskom federacijom, ulazak u ODKB, organizaciju ugovora o kolektivnoj bezbjednosti. Bratska Srbija tamo ima status zemlje posmatrača još od 2013. godine. Zamijenimo NATO okupatora ruskim bezbjedonosnim kišobranom nad Crnom Gorom. Umjesto NATO baze u Baru, hoćemo ruskog vojnika i rusku čeličnu pokroviteljsku ruku, tamo gdje se brane mir i strateški interesi srpskih zemalja. Rusi nas nikada nisu ubijali, uvijek su bili na našoj strani, jer smo i mi bili u oba svjetska rata na strani antifašista i slobodnog čovječanstva. Sa Rusijom i Srbijom do pobjede.